Postoji ultrazvučni pregled, postoji mamografija i postoji magnetna rezonanca. Nijedan od tih pregleda nije superioran, oni su komplementarni i kad ćemo koji da upotrebimo i kojim redom i kada, zavisnost od starosti pacijenta, od gustine tkiva i od eventualnog nalaza koji imamo u tkivu. U principu, radiolog je taj koji mora da odredi kad će koji pregled da se radi i da zna kako će to da uradi. Ultrazvučni pregled je osnovni pregled u pregledima dojke i on počinje sa 20 godina i radi se na godinu dana. Kod dojki koje su opterećene u porodici radi se na 6 meseci do 9 meseci, a najdalje godinu dana. Sa 40 godina počinje prva mamografija, one se rade na 5 godina, do 50. Od 50. na 2 do 3 godine i tu se traže specifične stvari. Kod magnetne rezonance prva i osnovna indikacija kod visokorizičnih pacijenata se radi magnetna rezonanca dojke kao dopuna ultrazvučnoj i kod mnogo mlađih pacijenata. Onda se radi kod ekstenzivnosti procesa koji smo našli u dojci, da znamo da li je više fokusa ili ne. Radi se kod pacijenata, se vidi efekat terapije i na kraju da se vidi kao četvrto da li je silikon u redu ili nije. Kod pacijenata kod kojih postoji u istoriji bolesti karcinom dojke, pregledi počinju mnogo ranije, ultrazvučnim pregledima i magnetnom rezonancom u kombinaciji i dopunjuju se i genetskim ispitivanjima.